cheba sa Ghana ya pa on fa ba hon chebe Ghana ya pa we ya ho chire wanya kro no ya ho chire ya ho chire han se ma mehem e bia woti se ska oyi bi kwa de boa Ghana man anka bia nka mpunto na adwuma bi kura ba Ghana kasa nipa nkwa nkotam se ska ko we pebi na waye no wan fa mo Ghana na de koto dem na wa fa de ya mo nya no shi sa nipa se hu jabe san se wonya kromfo ya ho chire ne aba anti ho nya no shi ya ho chire tu wonya kromfo mama anya bi ska se doso na me ba to ska wonya na he de wonya ska wo he ni bia ko wia nti do ma chere baby wonya ska free ye so timi chere baby wonya ska free ye dia na se made for end for bench made for so no so di for ye beto no sa minister kra what timi di sika gudam ma ye wuhi e sa ban pam no opam no free ho efise hwamanfo kwan ya no pe be twa ni TV so na what timi di sika wei agudam hwa ho kire ne wo wiase what timi di sika wei agudam dia dear as a seven pam say minister say free parliament ho na be fa ne adwuni nipa ho na be ni si ho na nya saa de amani de ye wu adetonfo be wu ba be to so be wu ne yi akonma bo esu ne ekoto esu at minister uku ye saa nti kakra metima kane ame no siga wo mo fa nko if it is say we are say ngani ba da se dia fu biapa na ye pia no wo so agi sika he o de baba gudem awa ayarefo gu ho enyanka nga o de boaboa nwie bi o de bia enwuma ama agi o nka tumutumu kran ka emma so wa fa mi bi enwuma nti ama tumutumu games against the games abaso nti da mo fa sika ya o mo fa nko kura wa fa nko fi so si kura ye kromfo wa nya kromfo fa magudem ka fa ko gubange kura na se ngabi je mbabo bosin ade ye adwuma kakra mankura kura mi mahin na nkura bo mo wiase omunya bi dia nka ye nti omo de kwa omo fa nkwa aburo no wo ye SOMPA TV Emma Akituapa.